Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu naomba Mwenyezi Mungu ikemshelo wanono mjua wanono hohanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarnike mwiso mwema, yarijali heri na baraka hosomaze famiza hatu, yaripuwe na nadamu wapeu na anzaze rohombi, yaripuwe yarirehule ne makalboshi, yarijali ya ukasi wandu wa humahon duniani, harasi irani, nga hifadhi haina mwanamkomori ulo harumwaye dunia mafi, yajalie heri na baraka harumaze famiza hatu, hohanza hahi rabbal alamin. Alhamdulillah. Oh, Monsieur l'Emblement, l'homme fort, longue vie à toi et Madame l'Emblement. Wa alaykoum salam Hali Yann. Wa alaykoum salam Bakari Nesrin. Watukufu wa Jamali faisait sujet l'onizo. Léo, sujet bilizlo très touchant. Sujet bilizlo na ou zero. Zaki usikitif. Partagez le message s'il vous plaît. Watukufu wa Jamalif. Rahare jajarmaze message zahak. Gardjuma bianimna message mtititsoi. Ou le très important. Haukaya haina mwanamkomori ulona ihajea hauye shaka hauye kazu ya latio na marongo. Si uzamba kanadi hatarveshewa e message. Bonjour Famadji. Merci beaucoup ma soeur Mama Nadia. Watukufu gasi harma ina mahamitsa nu hata mahamfukare. Gasina manyanyasi kao ya latsa envelope ya idiwaza ho aeroport ya Paris wani mzaza hatu ya maiho irungujani yoka Paris ya latsa kirtas yani nationalité ilo haruma ya kaharma envelope yani nationalité français ya kaharma envelope na singarjo ya ukaya homru parise nationalité originale ikamdo aniko original yoyo ka ça va prendre du temps ikao imzaza hatu wa iparisa ya envelope le zina likaziwa M. Mohamed Yusuf le zina likaziwa Mohamed Yusuf le de le zina la he envelope utsainu haishanga bo unyinji mduka tushida yaona envelope utsainu kaziwa Mohamed Yusuf deja ngasi na 5 ans rango usiku 5 ans à 6 ans rango usiku ya diwaza ya envelope ya hahe ya Paris o harma pubeli iho Paris Charles de Gaulle ikao banda ya envelope mzaze mkomoro wa hairenge nkenyo ngasi na 5 ans hajuhanza ye mwenyio yafanye tout pour tu à contacter yohamba Mohamed Yusuf et adresse leur enveloppe 11 rue Monseigneur Yus Durmey. Je pense que c'est comme ça. 11 rue Monseigneur Yus Durmey. 56 000 Vanessa. 56 000 Vanessa. Rijuhanza ye mwini yebehasha inu mgwaja ile ukaya ngena mu dezamando ngeye dezamando yali kontakta ukaya yemzazatu gabo wo munji izamvelopu kasuheya rajuhanza yemzazatu woyi ya Parise hauye manyanyasi woyi Mohamed Yusuf yali tsahe ya parsa ukaya inu nationalité ikao ya ila tsarlona mahaya waza rajuhanze mwenye ya Parise insha Allah yabona ri kontakte haukaya izoha le halis yaboge jomkinisha tayi ya liwaze shaina hali hovumbu wale zina banu Mohamed Yusuf et adresse 11 rue Monseigneur Yus Durmey 56 000 Vanessa. Nyezi Mungu nanike khatima njema na mwisomema. Watukufu rare jajarmaze message za hatu na mpartage au kaizo message le très important ye kanga nyabo gamnangalia wa mama popote c'est que c'est notre importance
walanga muamini ya ukahenu wakati njo unji ya tsonona da mwandunga uharme page ya hangu gamabwe page ya hangu tsundukawa huni suive kuja partage mitso bloke compte heni mruloba nunangalio uni suive ntsuvumbwa wandu jina de maami wa hangu utujo partager message mitso bloke kana udondunga oui c'est moi qui commande c'est moi le chef c'est mon compte mitso bloqué. À partir d'aujourd'hui, yo John Jangun suivre me compte hangu. Na ye ami wa hangu, kaja partage mitso msuprime. Iyo miadina renga somo Mwenyezi Mungu. Watukufu ngarijamba vi haruma ronese mwana mshohatu kao ye mrumahe awasuli hunu Marseille. Banda awasuli hunu Marseille. Gabo mri ya badili koli. Ikao yokaba mtuju kaya wandugu wajoshida wa ilambu embavi howeu wenguo mwinji kaba amtsongo wa babe wenguo mwinji mwana mshatu yarenga kaba ya mlikao hajajuzi iho marinyani ikao haranse kaba yahe oui mkazi jusqu'à la mort merci beaucoup mon frère haransi ye kaba yahe harenge kaba ya mru ikao ngwa hunu Marseille waili yekaba ya hahe ikana yembe ikana mihogo haidiwaza iho marinyanya iransi harenge kaba ya wandu rijohanza ye mwinyi urenge kaba inu yali contacte le plus vite possible hakaya yo kaba ilona zindu ilona hata telefoni ilona hata zindu za wandu zilo yawo rijohanza hunu Marseille ye mzazi hauye ye shababi hauye mrumbaba yarenge kaba yabadili yarenga kaba itsoeha yali contacte yarejeze mwinyi ye kaba wa alaikum salam Ibrahima Amina rijohanza yarejeze kaba ye kaba wenguo mwinji yo message rajohanza arambiye nywazaza tulonu Marseille mwajajuzi iho marinyani makakomor gabo mwarenga kaba ya wanru ikawe kaba iyo ngiyo na zindu za valeri ne kaba ya hemru ikawe liya ihansi ngiyo na yembe ngiyo na zindu komisa shahula nafanye tu pour tout na woka janenge kaba yo kane shahula kaja irenga haihansi baada kajaone yahe rijohanza ye mwinyi urenge kaba ilone zindu, ilona telefoni, ilona nguo, ilona zindu yari pare le plus vite possible, yarejeze kaba ya wandu, yari contacte, mria tihensi ya ukaya, yekamdu kaja contacte, yafanya tout pour tout. Oui mbotsozi, bonjour. Oui sofawi ali loem. Wa alaikum salam. Eka kujari contacte, yabonyi wandu ikaw manzo mkle zindu harmawidzi. Na mkera venyo nadamu ikaw, mlako mori mjahunu marinyani. Heni ya badili koli ya dori para ya rambi bela alaka ye mwenye kujojarange koli ya ye mwenye kujojarange koli ya shala plupart ya hanyu ga mtsongo ubayaze hanyu mdaza woi hajaji ya reklame ye koli ya hahe ye kaba ikao ibadiliwa rajohanza le plus vite possible e ya renge kaba ya ripare e kati ya hahe ye koli tu ya hahe e mwenye ya iparis watukufu wa jamalifu garende hormaze sujeza hatu. Sujet le très important, et quand on garombo mnyezi mgunyone da mnyoti pia partage. Oui, c'est ça, ngam diminu mbabe limonésité, c'est ça. Parce que, ouf. Ouais. Et kabanda in. Inde kaba, ikao yemru yarenga. Rijohanza yarenge kabainu yari pare yarejeze banda hashidi haramboka insi de kolea ha huramboka insi de kolea haho huja hufungua huonoka insi de kolea haho fanya hani za ufanya uri pare urejeze munyi ye koli wende warenge ya haho ilona zembe ne mihogo marinyani ilona zembe ne mihogo marinyani yo de message la Johanza rumambieni watukofu ikao Rijohanza haini mwanadamu ya kaiho marinyani ya renga kolitso ya hahe mdori para murambi ya basi garjo shida rizambe ne mwinyi ya jarenge ye kabaya hahe watukufu garenda harmaze message za hatu garenda harmaze message za hatu mnyezi mgarjale joka naher message du zilo très important très touchant zilo très important très touchant dirambi wanadamu ikaw mridunga unampartage message c'est très important partagez le message haukaya owandunda mi maami wa hangu sabade maami wa hangu njabade makariboshi
ma ami wahangu watujo partage yo de réalité watujo partage gamjo bloqué parce que aboke tina mana mdoni suivi Mwenyezi Mungu narjale joka na her ya hifadhi wa Komor ya hifadhi na mwanadamu Muislamu ya jaile likiwanadamu hanza na duniani likiwanadamu ukozizana izimbi ngaja ili azichange ho hanza rabbal alamin watukufu ngasina message mbili zilo très important. Partagez s'il vous plaît. Zilo très important. Message ya mwando mwanam shababi ukoka hunu Marseille ikawe shababi uo hajua mrumzaze ekaraba mrumzaze uonge na wana hata ibidi walolwa gena wana hata ibidi walola ya waloze. Walaikum salam. Merci beaucoup Sofawi. Merci beaucoup Adia Adijay. Merci beaucoup, c'est gentil. Ikawe shababi woi halola mwanamshe yuka pari gena nyumba hepari gena wana hepari shanu shahu wanahe gwao wende haruma university mbali na mbali ngwa jenshio yemdzaze gena wana waili yabo lienshe de no wanaha e shababi woi hamjua wende wambiziwa walolana shahombiziwa vanu manadamu yo ujua hakana mbairuko hamba ankili. Walaikum salam maleki hombiziwa ha interdizem rumahe ya si partage mafoto ya he halal wanadamu wenji kwa jaka ya itoti de mazahidi baada habiziwa ni mwanamshola ni mzazola finalement haina samedi hakaudore ngemrumahe loteli yenda yolala na mwishi haina samedi ye mrumme kajaka ulala yao ola motlam lola nyumeni kajaka ulala yao. Walaikum salam Sujai Atumani. Walaikum salam Hamida Maji. Walaikum salam Hassani Ali Hadija. Walaikum salam à vous tous. Walaikum salam Mariama Manjie. Haina samedi hakaurenge yemrumahe we yamlola nyumeni loteli yenda yobaki. Walaikum salam Zamzam. Yenda yolala finalement moto hakanza ejo. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi chérie haina samedi bonjour kinaza à lui unirengia l'hôtel nedano lala hatelondi hamwambia ukae mwanahe mhu de heli ya mabie mrumme e mwanahe mhu kana ukakonta yo rentre de mwanahe mhu mwanamshe yo rentre e kajajwa kamzazahe halolwa ni moto utsobani hahe mwanangu jo hausiu. Subhanallah. Gari johu jar detaye mesajini mzaze wea sikiti homuo. Haukaya ze kweli ziparihania. Ola mzaze ulona mrumme wa vili. Gari johu jari zambi. Deuxième message. Mbaba ikao ha viole mwana hae. Ye mwana baada ha viole mwana hae halalane mwana hae. Habehe mwana Komoro. Walaikum salam kiki maweni. Avehe mwana Komoro hindi afanya 2 ans. A 3 ans. Ye mwana harejei. Hohuja. Ye mwana hajahalolwa ni mwana mme. Hololwa ni mwana mme. Ye mwana waenga sina simu erango siku ya lolo. Haja avu hambie mrumahahe. Ye stress. Ni shatsonga kaubaki Komoro pendant 2 à 3 ans. Ha avoué réalité comme babahe ham violé. Abasar zamba ongabone mwana shewa hikao hasiswa Komori. Uo hambie mwanyanya ukaya papa ham violé tena. Garjo ujari zambe yojuka ujuha moya juhemuo. Waimbabe ulo Marseille. On a marre, karna ulia hozamba. Muna kane mabandi, ya kane mali, ya puewanru, sheke realite ijangarjo zamba. L'importance garim respectoni, hauka katsufubwani medzina, katsufubwani mijia hanyu. Sheka ipasarambe realite, on ne peut pas avoir peur. On va dire à ce bâtard peur. En tout cas, njampara. Wotimda uno parang, le diwa yeko, aniyefikire ya je m'en bats le stack. Merci beaucoup Kiki Maweni. Wetimga uno parando juara ai violeur. Njam parana juara aya. Je dis quand je me tena je compare n'importe quoi. N'importe quoi. Nous le parambaba ukaya va nous kweli hu violer mwanao n'importe quoi. Le police no gendarmerie d'abidi ndi ya jealous. Nyezi Mungu naniki khatima njema. Nyezi Mungu anike mwiso mwema. Wa alaikum salam lululu. Wanungu afikiru kabanga mshanga zumba.
Depuis que je suis dans le réseau que je parle, il y a un visage que je parle. Depuis 2018 que je suis là que je parle. Est-ce que Nsubahati Shawanada Mwikauza Shuzezao Gamidamina Monziani Wauni wona na ukawahara una fronte Tsukakangwa wahara hezungo zangu Hasbabu ya Mwenyezi Mungu Hauka Mwenyezi Mungu ya tlashe kristo ya waonesa ya ukaya Turam il peut pas être peur. Turam il parle avec le cœur. Il dit la vérité par Allah. Yabokabati mnakaliboshi njoka umria yetika ekatika nauria jokatida ihanyo hangu depuis trop longtemps. Ze menaces ngazi jao, ze intimidation ngazi jao, ze appel fantôme ngazi jao, ze appel inconnu ngazi jao. Je suis toujours là. Gami harmaze nyikumbi, gami harmaze maulida, gamo mabangweni, kabati mna kariboshi ya joka unishangaza, kakana meze kodi. Kajaja, kanahuja, na kane 2 mètres, ya kane 3 mètres. S'il s'agit de la vérité, je vais parler à haute voix, parce que henu Johnny Misanziani, hasbabu sujena yamba, gamjosh na fronte na miga mjokingia ya bwenyi wa chamfu na mdoku wa zensuli heli mjoka wa affronter Turam parce que kenga nikume je peux pas avoir peur de vous dire la vérité. Il faut comprendre mzi ya chamfu bonmambiaoni n'importe quoi Nti Bretagne jwalo Bretagne watataya. Nti Paris jwalo Paris watataya. Nti Lyon jwalo Lyon watataya. Nti Nice jwalo Nice watataya. Je suis à Marseille, Homjini. Gami Homjini. Là où il y a le règlement du compte. Comment je vais avoir peur avec les commentaires fantômes à des gens qui vraiment, ce sont des débiles. Il y a au moins bien une réalité. Vanga feka zona banada mupiangwa jiliwao. Owenji gwa sikitia wajuhaza wahundre. Le point, ya unikaza wahandu. Shamnyezi mgudi ya mette mur de Berlin dans mon corps. Zebaliza oso waswidi. Zemisiliza oso waswidi. Oui, Marie, nourrie. S'il s'agit de la vérité, on va dire la vérité. Je suis pas loin que je me cache. Je suis à Marseille que tout le monde me voit. S'il s'agit de la vérité, on va parler la vérité. Et rien que la vérité, personne. Ya Joshidarizi. Watukufu gajor msuje haro. Garijao harme mbaba mchamfuoi. Ikawe mbaba ulo Marseille. Wana waili ikaw hawa viole. Wawana hai. Yezi jaje monsieur Turam. Ye mwanamshe ranguya lolo gasina 6 mois. E mwanamshe wai hakau avu ya mbiemru mahahe. Heze tambu mbaba he ya mfanyazo. Ye mwanamshe hani paradene mru mahahe. Hauneleza zetambu hardi haparane mwanashe wahe o telefone. Ikawe mwanashe wahe abasange na 17 ans. Gie komori hakau temwanye ukaya imana papa ya nisisa. Dabo ya ni viole vangu. Subhanallah. C'est ça ce que vous voulez que je parle pas. Vous, les femmes fantômes ou les hommes fantômes, n'importe quoi. Personne. Subhanallah. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Yemotowai hakana 15 à 16 ans. Hakawiyan shidena mbabahai. Nzazahahe wamaori. Sha wabakida na mbabahao. Nzazahao nge handicapé abasanzamba ukaya haremani ataki haraje maori. Bande haraje maori ulambaba hakadene owana hai owaili. Yemhu wakati akaumviole hakana 16 ans. 16 ans comme ça. Mbaba harange hali. Bande hali hauno ya ukajomkinisha yemwana ya babusiwa. Yemwana ya avue. Yemwana ya delire. Ika oblige kajavehe mwana maore humzazahe yaliyo havehe mwana ngazicha hende habako handuzahe hambio wanduzahe ukayantuke mana hangu wakati mwe mashele ya eka hamambia ni mafiti imotola hendi habaki afanya 2 à 3 ans komore mbabahe ya msisa hendi hamuhatsula afanya 2 à 3 ans abasar zamba onge na 19 ans hore jai hunu Faransa mbaba ngwambwe mwana hadiwaza ye mwana ho huja hamlozana mrutsena momjini haja ngwao hunu tina hamba Marseille kwa ti Marseille
Shange dene mrumahe. Hakadene mrumahe gena stress. Gena problem si huna jana. Gena wanatambu wa mhundao. Ika obligatoire ya avouer sur mrumahe. Et mrumahe mwambia chérie, qu'est-ce qui t'a? Depuis que j'ai marié avec toi, kutu di santé heureuse. Est-ce que kutu nanza? Est-ce que kujaka unanza? Eza jilihini. Emrumsha mwambia ukayanga mhambio. Sha utambie mbamro. Hauka izorongo ziloro yangu depuis longtemps. Zintabisha wesha sogamba bangu ya kaunisi sa komwa. Emrumega jaka uhatsuka ya vale mwanamshola nguju hamba hadisi ya helilo. Mwanamsha mwambia ukaya mbaba hangu halala nami hani viole. Wakati nakana seza. Bande hani viole hasante helinaka ya ne eta helinaka ya hani sisi komor. Manani sisa komor lizozo nsi perle kumuslam mama chérie Fatima Ahmada. Ika obligatoire mzazaha mbaba hangu ya nisisi komor. Bande hani sisi komor. Tikayu. Tikaru matambu. Hauka njaka honda manadamu ya umwambi ya zinrugu mbaba hangu ya nirenda. Même des familles haï. Mbaba hangu hambi famille haï ukaya. Nimina na problème mental. Finalement, si jahu nezintabishao, ye mana shwangu ge komor, hasana mbia ukaya papa ham viole la de mana yamse sa komor. Yabon obligatoire, Ibrahim Seydou alaykoum salam. Ge obligatoire, banda zanungu gazintabishao, hu insiste no hambiye bomrum mahangu. Sha ritsimambie papa. Na rimlao. Emruma mbia ukaya no, kena ukiri. Raidi zihundu emanyanyu hotsena. Zihundu emanashowa hotsena. Nge komor ahansuwa komor. Na ripare tula muri mweleze hadisi inu. Hauka nsi hadisi ya ukaya hudazi. Mide mrumaho, je le droit. Gamina droit ya he virginite ya haro mi mrumaho. Na nite na gan mabioni. Bonjour mama Fatima Hamada. Gamnite na mabioni. Mrumme e kahalo la mrumshe utsona vierge. Gena droit ya demander vierge à bien mruma emrumsha. Chérie qui a pris ta virginité et kakuja parololo. Il a droit. A toi aussi là il a droit. Gena droit ya bien mrumsha qui a pris ta virginité. Hame makati ya mtume. Ngabo mwanamshe ya lolo. Ni sahaba. Sahaba umrumri ya Mungu. Hahunduka tsine vierge ya hai. Hamambie mrumsha ya ukaya. Nambiye mwanadamu ikaude arungondusha hao. Haukaya yoy ni merite mimi ni renge. Yoy ya hangu mimi. Yibwana ulai mwanamshola hamabeka mrukadha. Hamambia ula shababi ula hedi hatsahi mwanadamu ula ya rengevi yondushe wa hemru mahai. Wa hemru mshahai. Hamambia mru mshangu wanabekodo arungondusha hamba winjaharaya. Hamambia nsi dakoro wala nsi fiel banda hurenge haki ya hangu mimrume wa hemru mshewe. Mwanamme hamambia gawe na haki unifanyo zikao ujuka hanza. Nirende isho ujuka hanza ukadi haki ya. Ntuhenda hata hali harmwe kiswa na timizi. Shanga mjo direktar mwedepa. Luambia ke mwanamshewe yuwe mana yambi mrumahe. Ya ukaya mzaza mbaba hae hamviole. Desresi ya kanyo banda harni haviole mwanashewe. Ika obligatoire wani pare. J'avais pas besoin ni pare mbaba wei. Ntina hata besoin ni pare mbaba wei. Ye mwane wa vili ani ha viole wa 2021. Ay ha viole wa 2022. Hasiswa komor. Wei ha viole wa depuis longtemps. C'est en 2021. Wei mhudi ha viole wa subhanallah. Nyezi mgunarnike khatima njema. Yarinike mwiso mwema. Yarjale joka na her. Emrume hani paradene mwanamshe. Mwanamshe haneleze hadisi pia. Izo mbabahe ya mfanya. Habaturamu, j'appelle ma petite soeur, elle est au Comore maintenant. Tu vas parler avec au téléphone, elle va témoigner. Hapare manashuahe sur WhatsApp. Et manashuahe a témoigné au téléphone. Habaturam. Moi je t'ai su depuis longtemps. Ni uhuona j'étais à Marseille. Ni uhuona. Gam témoigne mimi hojahunu mbabahangu hani viole. Mon père il a couché avec moi. Hani beha hunu mzazatu gemdumdu hazige mayote. Mzazatu a paralysé nge mayote. Mbaba weta osé de coucher avec tes deux filles. C'est ça ce que vous voulez pour ma fantôme. Vous avez trouvé les culs et le culot de bandés. De coucher avec vos propres filles. Mwanada mungu excité ho. Hate Burundi ya hime. Mriya lalene mwana hahe.
Mais c'est de quelle honte, ya Rabbi? C'est de quelle honte, ya Rabbi? Mbaba hamandawe. Wanawaili wanawashe. Hunange mhuhum vitikiswa. Hune humansi komor. Oui, moi, mon matinal, ça fait mal, wallah. Hunange mhuhum sisi komor. Hariba la gwadzo mhuye ni adi wazibada hum viole. Yemhu hajabanda 3 ans. Haja hunruha lolo. Il a obligé à avouer son même mari. Il a gardé siècle devant son mari. C'est son mari. Il a gardé ça depuis longtemps. Même il n'a pas osé de parler à sa famille qui sont au Comores. La famille de son papa. Finalement, elle vient de dire la vérité à son mari. Finalement, j'étais là. J'ai parlé avec la petite qui a 17 ans. Elle m'a dit, tu rames. Tu rames. Oui, en France. En France. Il a dit, Turam, c'est vrai, mon père, il a fait aussi. Regarde. Zindi zoikawo majulunge wanadamu peu wanzaro hombi. Mtu hanzardo mabiani. Wanasho hatugwarnika confiance. Gwajoka c'est Turam qu'on peut partager avec. Ya la teuf. Wababa nugamjua unagwajika zao hunu, na miharuma, na jagila, na mjikazo Faransa. Vous avez quoi dans votre tête? C'est quoi l'esprit que vous avez? Homruheda hata ya bande, ya lalene mwana hai ya Rabbi. Yoti bizarre bangabo ya renge mwana hai wa 4 komoli. Yoti bizarre bangabo wenji wa mitso wana hao komoli. Ya bole ungabo wanane wajobe yengabo mbaba Josifanya si wa baba wenji wa komoli wazifanya. Wababa wengi wako wazifanya au wazifanya. Shawai anwei vraiment abuse. Hotsurangeye mhu kajauna ukaya baditi rehemu komo badati viole. Shahardi hanangem tititsa na hamli ya Rabbi. Ya Rabbi oneu subhanallah. Mwenyezi Mungu narniki khatima njema. Zinuga mjonga ma bibi na ma fantôme. Ils sont pas contents parce que je parle. Ils sont pas contents parce que j'avoue. Ils sont pas contents parce que je dis la vérité. Gwadjo ule di sante ma vise. Haukani wa baba wa vraiment mala hitima. Shahawa shamba, c'est ça. Mvulana. Shahawa shamba. Shahawa fantôme. Mzihamanda we. Omwa jahannama hukele nsiza. Umdo jana mahukele nsiza. Ikaubidi mwana woi ya juhe yendi ya ukonvoke. Ikaubidi mwana woi ya ukaya umviole. Elle était mineure. Abasagena 19 ans. Il a le droit d'aller dire à la police que le moment qu'elle avait 16 ans, humkansi bumbaba wewe. Finalement, yem titige komor. Humfanya kiswa tsena humsisi. Humviole tsena humansi komor wonge na 17 ans yem titi. Elle a 17 ans. La petite. Maintenant, tu l'as fait aussi. Regarde la mère de ses enfants. C'est une Maorise. La pauvre. Leur maman, elle a eu un AVC. Mais pas à cause de ça. Sa maman, elle ne savait pas. Elle n'a pas parlé avec sa maman. Elle n'a pas dit à sa maman. Parce qu'elle voit que maman a un game. Quand tu as terminé, quand tu as fait. Dieu demande à tous oser wa para mzaza hao wa préfère de garder dans leur cœur parce que mzaza hao gena Armani attaque mzaza hao Armani AVC. Comment elle va parler à sa maman de dire à sa maman maman papa elle m'a violé. Sa maman elle va comprendre maintenant que je parle. Ya Rabbi. Mwenyezi Mungu naniki khatima njema. Gamjo santo wanauma jisanto ma vise. Na wababa jisanto ma vise. Waluka mazo komantero unatake na unatake. Banda wao wali hitima. Yebazaha wabwe matsohao. Wahimisa ze Burundi pour niquer leurs enfants. N'importe quoi. On ne peut pas vous laisser, wallah. On ne peut pas vous laisser. Vous n'êtes pas des cœurs. Parce que sur et certain, on va voir des commentaires fantômes, des commentaires bidons. Yawana mikao, on si pia wa uchanfua. Nyezi muna pone sharisha. Mbaba hamanda watsona ya ukaya. C'est ta propre enfant. C'est ta fille. C'est tes enfants. C'est tes filles. Huonukaya ishesha hulango ulo. Subhanallah. Subhanallah. Ya Rabbi. Nyezi muna nike sitara. C'est quoi?
humruheda hata yanje shahawa, l'excitation ya ubande, le ubande unji envie, mais tu fais, ou tu vas faire, ou t'exciter à ta propre sang. Comment ton sang va être bandé de coucher avec ta propre fille, ya Rabbi. Ya Rabbi. Subhanallah. Il y a des pères vraiment fantômes, des pères animaux, des pères animaux qui osent de coucher avec leur enfant. Subhanallah. Ya Rabbi. Rinike sitarar memela hoyahak. Jaili wa baba wa la hitima wan wa pinisse lo wa pinisse. Ma sœur. Ta petite sœur elle est Comora. Elle se fait violer aussi de son papa. Comment tu vas fermer ta bouche? La solution, je vais parler, mais ce n'est pas la solution normale. La solution va lui dénoncer. Va lui dénoncer. Va à la police. Il n'est pas ton papa, il est chétanique. Il est fantôme, il est démon, vampire. Vas-y. Tu m'as dit, je parle. C'est commentaire nga jo lamban pasogu jo la aniwa. Yo ishia, elle va avoir mal le cœur. Mais va lui dénoncer parce qu'il n'est pas trop tard. Il y a ta petite soeur qui est mineure. Elle est un comore. Vas-y, va parler. Il y a un shitak. Parce que wababa ya mbu, ya wababa ika mbu juwa wa sitil shati mbaba ya renge mwanae. Ya uneke mwanae ngena shahula shahula. Gena gato la bili le intéressé. Ya shide on le courage. Ya excité hata ya bande subhanallah. Ma sœur, réveille-toi. Réveille-toi. Kajahi savanu bahunambia. Ye message nous mbabaro na dit suicide. Dites-le trambo ou jiwe si t'as honte. Dis-vous lisez au balcon si t'as honte. Va te jeter dans le métro si t'as honte. Un papa comme toi. N'importe quoi. Subhanallah. Subhanallah. Le message que je vais passer à la maman de les filles là. Je vais vous parler, madame. Je vais vous parler, maman chérie. Vraiment, tu es dans une situation critique. Tu as eu un AVC depuis longtemps. Quand tu as entendu mon message, il ne faut pas que tu aies mal jusqu'à ce que tu te termines. Soyez courageuse de dire Alhamdulillah. Tu as pensé que tu avoir un mari, alors que c'est un chétan, ce n'est pas un mari. Ya Latif. Ya Latif. Izunduzuna Johanza mama, tsina ujorungwa shimaore. Shazo njukaza na mbega mfikura ngo jolo shikomora. Gamjuke message yangu inungo jo par sans première wana hora kwa javambia. Cha garder le grand cœur. Kana rohonku de joya ukaya. Owana hokwa javambia pour ta santé. Na mimi gamzambu va me garder ta force et garder ta courage. Nyezingu ya protège ya hunike rohonku ya jale ujuhe ya wone. Cha récupérer tes enfants. Récupérer tes enfants. Renguwa naha. Haukaya huhansu kango lolo ni mbaba wa mwanzizo mnika kertasi. La meilleure solution est la niquer ses enfants. Il a mangé ses enfants. Il a avalé ses propres enfants. Subhanallah. Mwenyezi Mungu ananike hatima njema ya Rabbi. Mwenyezi Mungu ananike musoma ya Rabbi. Mwenyezi Mungu ajalie mwanamshe woi yamnike rohonku yamrumahe ya trouver la force et le courage. Ya ushida ya soulager et mwana emrumshahai. Haukaya, il a gardé depuis longtemps, il n'a pas trouvé quelqu'un de partager avec. Il n'avait pas confiance de dire tout ça. Mais il a avoué à son mari, son petit chéri, son mec adorable, son ange qu'il aime. Ce que je veux dire, mon frère, aimer ta femme. Il a avoué tout ce qu'il a dans son cœur. Tout ce que son père l'a fait. Aimez-la, protégez-la, encourage-la. Parce que je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. Subhanallah.
Mwenyezi Mungu narnike roho kuu, yarnike hatima njema, yarijali wa baba wasitirifu, haukaya uhoza homrule shahai, shahaka uprofite bada mzaza ho wana wanu, harimani atake, ika oblige banda harimani avese, gukwen sarma shezrula, yarango wana ya warendi wanruashe, haini wa yamlangu mbeho hao ngazija, iliende ya baki, ilie mwana ya tujokana fikira, yanzaji ya zambi, tsui hazamba, hazirongoa, nana plenti ngujwa ifanya, haukaya ye mtiti gena 17 ange komor, hum viole tena, subhanallah, Mwenyezi Mungu narnike hatima njema, yarnike musomwema. Watukufu ngado harma deuxième sujet. Le deuxième sujet, yo vraiment, ça va faire mal beaucoup aux gens. Ça va faire mal beaucoup aux gens. Avant que je parle le deuxième sujet, je veux que vous compreniez, mes sœurs, je vous aime trop. Je vous respecte trop. S'il s'agit sujet à c'est pas une question que je vous manque de respect. Et quand nina sujet ni wanawashi, c'est pas que je suis impoli. Je suis pas impoli. Message yamzadze ou le pari. Merci beaucoup Gamlongo Shikomor. Pour éviter les gens. Wati Jésus kaulamba hauzi aibuza hatu. Hawa uchafu wa hatu. Gam éviter nsambe kalima la shizungu. Marhaba menje kosei. Kwa muzda murda. Watukufu ngarijao harmwe e message. Wayimzaze ikao ya jua moto koka hunu Marseille. Wahadisi ye moto enda Paris waonana. Ye mzaze ya jibiwa na we mzaze ulona wanahato wanahahe walona maduhazi wafanyo hazi. Mwanahe mhu ngena 25 ans. Katroda honi wala kajalolo ashange nya nyumba hahe gem nasioni ngufanyo hazi. Hajua sababi ukoka hunu Marseille. Wende waonana waelewana. Ukaya walolane. Désolé, une minute. Waelewana walolane. Banda waelewana walolane, ye motone de hamono. Wametiana d'accord. Shahabie moto condition. Hamabie moto ya ukaya. Pardon, parce que vous n'êtes connexion avec là. Hamabia ya moto ukaya, ola mzaze, ukaya usikujoka uja unlole, ntuha nzawaji wanadamu wenji, ntutaha fijo. Moto bala mazahidi wende wambiziwa. Subhanallah. Banda wende wambiziwa. Habie mrumaha ya ukaye ye samdine dimanshi. Gamjodo hurange ya loteli wenda olala. Kuna uja udolala hunda honi. De mwana hangu ya mhuu. Yo huja hunu na mintutaha ya joka ya tilolo anijweni. Subhanallah. Ola mrume kajaka uyelewa. Shaha kubali la programa ya mrumshahi. Haina samedi dimanche, ola mzaze gumrenge yoloteli hula Paris, hate lundi hareje. Vala ye samedi la, yo ujo de mrume, vala gena mrume yo fanya hazi Bretagne. Subhanallah, gena mrume yo fanya hazi Bretagne. Haviri kumkwaye mwanahe yo huja, bande mwanahe ngusoma. Hambiye mrumahe ukaya, ye mwanangu ye muka hajua n'importe quoi. Gojuka ulolando la ya uhalali banda mahaba kajahia na âge. Amour n'a pas d'âge. Humbizwa na mrume hesharesha mguna mtume. Gojuka mwabia ukaya nsutsa he mwanangu ya jua. Vahiye sinema inu kajahile wa uka koma. Ze samedi dimanche tujoka uja ulaloda hon. Ye mwanangu pourquoi kahajua. C'est quoi le mal? Ye mwanangu ya tujojua. Subhanallah. Ukaya hulolo. Shandi zole kaliboshi hakubali. Haina samedi gurangu aloteli. Sans Hanabia haina samedi. Yoshida harumia dans le 140 ata 160 2 jours.
iho pare subhanallah. Haukangu mambe ukaye mwanaha hengujo ye mhu ulone 25 ans woka haone mlume hoda honi ngujo tafijo haukaye mlume ye jeune subhanallah. Wazaza hangu mumanzani mumrespekteni chaka tujua ye objectif nusi hanyu muyanzao e inu Burundi de menyanize esprit subhanallah. Ye inu Burundi de menyanize esprit ya humenye esprit mzanze wewe ye objectif hingi watukofu vala ye samedi dimanche ye mrumahahe uko uka Bretagne wadi ya zaye mwana wa mwisoda ye na ye yo usi hapari yo ula wa Bretagne hajapari vahe mzaze ka oblige ze samedi zila ye mrume wavili ya tido huja ya dola la loteli subhanallah. Ye unu ukina hivu inu Burundi ya humenye esprit wanza udola uzabede mrumenge Bretagne. Ye inu entere utsahawe motro ya dohunika mali ne mahari. Ye objectif ya hobo mzazi wewe hinri. Watukufu. Ye hajua ukange na mrumme. Hajua ukange na mrumme. Badala ula mwana wa mzazi ya kaudovu mbulwa. Ulone 25 ans. Hapara ula mwana mme. Hapara ula mbabaha yukola lole tedi. Ye mparaje, hajuaje, hambilwa nemtiti. Et mtiti wongena dans le 15 ans. Hamwambia antuka mama halolwa. Emrumahe yuhamba mrukadha. J'ai son numéro. Nabala ye mtiti wala mbabahe mwenye humza ya ujwe samedi. Ye moto hashidi hapreparu hata. Ye kasbuti ambia mbabahe ukaya mama gena mruban. Woma nazala hunu. Ya bona mdojwa ke mzazi wei. Elle a travaillé. Elle a fait tout son boulot. Ye mwanahe ya tsudu ambia mbabahe mwenye humza ya. Et réalité. Na wombabahe yamlola depuis longtemps. Wombabahe mwana uo. Ola muha mpara mwambia ukaya. Ah, je suis la fille de telle dame. Hamwambie hadisa baje. Ah, tsikanzani ujwe baru hulo la mama hangu. Nabo mama hangu gena mrumme. Ba, je, wemruka dhamba windami. Mide mwana hai. Ha, me mama hana bakaru usahuna na samdamba no. Mama hangu watimana lemnera ngu hala swabu de comportement biya hai. Alafu je voulais te dire. Gabo mbaba hodahoni. Yohuja haina samedi dimanche. E yanike telefoni di mwana shwango numero ya ha. Ola motoko obligatoire ya lawe. Holoteli. Ika dimanche. Hede ha hundu ye mrume wavili vala. Skandalire me ola mrume wavili. Hareme shababi ola. Hata hamtla jarah. Ye shababi haunu ya ukaya. C'est pas la faute de ce mec. Mais c'est la faute de la dame. Subhanallah. Si pare mwana mmewoyi. Abasa ye mbaba. Hasafungwe emrumshaha. Ye mbaba. Ya zaye mwana. Oya kaudon shomsiruni. Hafungwe mrumshe. Hamambia wetsi mrumshe. Si wa e shababi ola pour rien. Njaka ujwaka no hadisi ya koli honde hulolo. Subhanallah. Subhanallah. Manamshe ngukanu andwa umewaili udo warule. Gabo ubaki. Ze jours jusqu'à le week-end hapa haloteli. Ukawatika tu vas gérer jusqu'à quand? Owana hahodwa hubalance. Owana hahodwa hubalance. En tout cas moi to waika na uhunike mahari. Oka insindola. Kabaja fanishi handola. Ganzoro hambie mzaze wewe tsi hupara. Tsipala ne mrumaho wa vili. Ewa mando. Ewa mando hani confirme amba c'est la réalité turam. Demandez des excuses à ce jeune. Ikao tsimua. Tsimreme. Haukabaiki hansamihi. Emrumsha hangu tsimnika toalaka. Tsipare mzaze hantununro. Haukaya katsina tahaya. Hani menasenro. Hauka katsina tahaya. Le moment que je l'appelais, je dis que je suis Turam. Hani soni menacé. Huni parazabari. Ça te concerne pas. Yo t'en fera. Kajawu, in s'en fera. Kajawu, ani,
wemdu hindri hata uniparo turamu haruwe mdu wa rezo sosio sabe écoute si hupara shu binadamu nsoka hupara nuhambe ukaya nika ye motwa uwe zembere ya hutlia ne kame ya hutlia nane maharika na hunika c'est l'objectif que je t'appelais elle est en train de m'insulter comme elle veut shanja jo paro jaba njeni mpwesheo wala ni mvumbwe bahari haka undeya haungu ni pwesheo hau hansunu do habia mwanamshi hamadawe mzazi hamadawe ikao sa huperde mwanaha wa âge de 25 ans ikao ngei hongu somo shahajoka ya inu comportement biuloni yobo mzaze ya udore nga wandu bade mrumaho ngero msiruni finalement hujahumbiziwa na shababi e shababi humlaza haruma maloteli hata juma utsoto wa 150 et 160 euros ya wajiri loteli bade mrumaho yola wa Bretagne hasi ya Latif zindi zetwabi ya wazazaha tunusiaha wazifanya uhunuri zamba au maboga swatu vadabu zinde zetwabi ya nusu ya wazaza hatu no wabebe hatu wazifanya mabega swa watsuvadabu garambao pour que ça change garambao ili ziregle garambao ili mkema consciente garambao ili zakriza hanuzibeka karmezitwa mdojoka ya c'est pas bien ce que vous faites wazaza hangu ukina hivunda uhulatsu wana hawa sababu comportement bina uchanfu ulatsemna mwana hawa 25 ans uwedi akaupare ya avu ya realite ya ukaya mama hangu wonge na mrumme yoka Bretagne alors que hari humlola emotwambe 8 mbizwa na mzaza hawa ye shababi woi shababi ya lahitima shababi hamando hii yambila ukaya watike mrujojua utipresente foto bandar mbiziwa watike wanrujojua kahunlola ikaubidi ujirande konti que c'est une femme mystérieuse ya Latif walikum salam Mariamu Alimadi Mwenyezi Mungu narinike khatima njema yarinike mwiso mwema yaho wazaza hatu watu wakinaivu wa Burundi wanza wezinu interpersonel yainu faida nafsia yainu Burundi duwa yanzao wamrulo na mrumme uhangalio ulo Bretagne yako rentre hata ahina samedi dimanche uhansia ukaya vomia ulolwa ni mru kutswa bakida wena ye hawara wambabaisa shango jo ukazendo la jumandola ukawansuke mrumaho kana uzijua wazaza hangu Mwenyezi Mungu nanike hatima njema na mria Mwenyezi Mungu mrespektonda umahanyu mbeki ama usitirifu chatsa uhuperdem na mwanaho wa 25 katwanze ya huone ha comportement bi ulonio c'est ça tu changes pas tu continues le combat subhanallah oui salam Bakar Said Azali Said Mwenyezi Mungu nanike hatima njema alaikum salam sharfia koko Mwenyezi Mungu arjali kheri na baraka ya rijali kiwanadamu masaja likiwanadamu au hifadhi izefami likiwanadamu au conserve owana sha huono ya ukaya ngojo ukaze ndola jumandola mtsone bizarre watukufu c'est pas que la première fois gasina 3 mois tifanya message vanu ya mwanamshe 3 mois à 4 mois ya mwanamshe ikao hakahunu Marseille hambiziwa na moto emanyanya mzazahe ulo Paris hapare mwanamshaba hulolo njazijua mtsohunu Paris. Il a des 3e jour, yamrume yamdola habaki Marseille, ola mwanamshi hende Paris. Hende habizwa na mwanambe mrajina hula. Yamrume hunu Marseille gumlido na ola hamdola kwa jafanya même pas 3 jours. Ola mwanyanya mzazahe hamrenge honda Paris. Haba nsojo unione. Iyotsi yambaba nungasina 4 mois. Ola mwanamshi bada hende Paris, hende habizwa na mwanambe mrajina. Haone mafoto na zila zonsi pia. Na hunu habizwa na mwanambe Marseille. Vala mzazaha hamba ukaya humbiziwa ndola yonja karadhi mzaze kadoto wa idhini buwazaze mzaze kadoto wa idhini hende hula eula mwanamshi hapare mrumaha mwambia ukaya ntina huja Marseille bati lolo subhanallah na bala hatande halolo ndola Marseille hende pare hende ambizwa na mrajina tena eske nga muna ukaya zonongo ikao zonjema izonongo ikao zibira ondu ya Latif izonongo ikao muna ukaya c'est normal subhanallah. Alaikum salam Hassim Hassan ya Latif
Wa alaikum salam Hadija Said. Mwenyezi Mungu narnike hatima njema. Izo ngari zamba uga mundu makabwa na mabibi. Wanjia nkutsu. Wanjia putu. Na mwende maele fumbu swafi mtsunge. Va aller nager dans la mer. Mwenyezi esprits. Mais je peux pas arrêter de parler la vérité. Pour que ça change. Vous les hommes kalbosh. Mdo jokaya izo kazilelwa. Izo kazifanyishia. Vous les mamans que vous vraiment. Vous n'avez pas de cœur. Mdo lokaya zinu kazifanyishia. Mzaze mnyuzaya mwana hoheda hata ye mrumaha ulomsiri nufanyazi na bala usawrenge mrume mraji na jahulula. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Ya Latif, Mwenyezi Mungu anike hatima njema. Izo shababe wiyanza bomzaze shonga bomzaze wapeu. Ça fait mal de dire mzazi kai wapeu. Ça fait mal de dire mzazi kai mzazi wa shonga. Sha s'il vous plaît, wokutina hata roho. Hojaje ulolando la yabili na unga una mrumme. Husa huperde mrumme hao. Yaka Bretani. Huperde noya hukaweti mrumme. Izo ndizo mkwaza banga mzambo. Izo ndizo mtabia banga mzambo. Na mtabia hata l'importance qu'il n'y aura pas de moustiques qui m'appelle, va là-bas. L'importance qu'il n'y aura pas de moustique qui va venir là de me piquer. C'est tout. Parce que je ne peux pas laisser un petit moustique de venir face à face, de me faire le blabla. Jamais de la vie. On va vous dire la vérité. Ça change, ça passe ou ça casse. C'est pas moi qui va faire changer les choses. C'est Allah seul qui va faire changer les choses. Vous les mamans, que vous aimez trop le Burundi, pensez un peu à la valeur de vos enfants. Pensez un peu à ton mari qui est en Bretagne, qui t'a fait tout, qui t'a donné tout. Mais tu n'as pas à avoir honte. Tu as trouvé le culot et le courage d'aller faire une relation avec un jeune, de marier avec un cachette. Finalement, ce samedi dimanche, subhanallah. Il n'y a personne qui va nous faire taire. Jamais et jamais. C'est la balle qui va nous terminer et on va arrêter. Mais on sait très bien qu'il y a Allah qui est là avec nous parce qu'on dit la vérité sans manquer de respect aux gens. Nyezi munanike khatima njema yarinike musomwema yemdzadze woyi yaelewe ya ukaya izo halatsowana haperde mrumahahe haperde no yamlola nyumeni na mangali ho mrulola non rome waidi uli gaspiller beaucoup d'argent haina weekend ubehe mrumahaho yende bakiloteli daharinga weni mwana haho kutsonza joka hulolo na finalement ulade mrume liyakahuja utsoanza bwana ulade joka gona mrume wasaya. Subhanallah. Nyezi munanike khatima njema yarinike musomwema inshallah yarijande hirna baraka watukufu yalipuwe nezembi za huwaza zatu wazifanyao yarangeze zero huwaza zatu wakinaye mzaze utsende uhudungu Burundi hata yankirikla wa subhanallah ma jirespecte de joya ukaya c'est pas normal humrulolwa ndulambili wakati kaunga wena mrumme Mwenyezi Mungu arjale jukana her hata mpaka dayabo boom longue vie à vous inshallah. Mwenyezi Mungu jurjaila ejukana her hum duniani nana akhira wazazatu waliwe ya ukaya zoramba garambao ili zikauhe shakar suhamba romake respect yembaba ya lalanwana hawaili ya de jokaya qu'il pleut qu'il neige ngujo regrette Mwenyezi Mungu jomrema mbuda nana mwana hahe ngujo fanya tout pour toi tamfanye plenty daike mwana ngono ya ukaya wombaba hahe shawotsi mbaba ye shetan na tampaka dayabo boom longue vie à vous inshallah.